Mai tala. Ko kifi kifi Moala. Koe, kifi, malo. Iya. Ko ke ngawe pule'anga Tonga, pa ko mau inga pito. Ke mau mahino ko whanau he tāna ke Kacific ko inga ko i Tonga feinga taha ke Kacific. Malo kifi o malo fakamali. Ko tu ko me le me ko mahino. E na ngai me te ki me wafta hono. O mai ke wafta hiwa. Porque la persona. Koia. Na mote ke polo. I sanuari ko ta wafta hiwa. Pe hoko ai feinga ta lo ya tene ki task force ai pare mia agrispo hiwa. Pana uia tu ke kau ai. Ye. Na ebe me ka minister a hoko ya pule'anga ko ya. Pe tena ia fakakaukau ko ke Kacific. Ka kohana moni na ku maheni pe mo Kacific ki bu ape o te ke mote ke poro ia. Kana na to kia mai ki Tonga ndi ko ki mo si pe mote ke poro. I ti se ma wafta valu. Ka ko ta no pe ke fa no pe ta no ke mahina ai i panga ta ron tau to panga i ngai a honi. Ai na motua ke polo na tutu ne task force ke kumi ha founga he vave taha kapa to motu ke polo o ku ia feinga mali ke tau hala fononga ke pai tu taki ke internet o fogi to pule'anga. Pe ko fakakaukau le taha ko ia o tonga pule'anga akris pohiva ko Satelaite. Time foga ko ia o ku na o pule'anga ia ka mai Hawaii ki o pehe ko feinga ia ke o mai Hawaii ki ke totongi ke Southern Cross ha ko me fiti Hawaii ki ka ta no sila ia o tele mai a heni ko o ta no ke fu i te o takina T junction ke ri mai ofi mai ki baba o bete ko but they foi ke kata mai alea ko ia o moto ke polo ia ai ke ko fakakaukau le taha pule'anga a ko ia ya ma taha ko Satelaite ko ia ko mai ko Kacific ko ta no ke se ni ko panga ko ni ma poine fituono miliona ko alea ko na fai mo Kacific ko kawe alea to atu moni pelotoi fonga ma amonia ke fetu taki ko ke interneti ko winga ni ma poine fituono miliona ko rate ya panga ono fa America ke megabits per second taha megabits ko speed yen ko ke tautano megabytes tautano megabits per second ko oma o ko volume ka ko fola fo pipe ko panga ono fa America ke megabits per second taha ko kawi he me ama na ya uge alea o holo i fo Kacific o ki ai o tau leva Tonga a megabits per second ni ngangau ko vai we a gigabits per second o ko ke tautano gigabytes tautano gigabits per second speed se kone taha o ko ai kapati ta ko megabits per second taha o se kone taha miliona amount of bits o mai ke fonua pe alatu me fonua pe ko vinga panga ni ma pone fituono miliona liunga ke ono fa ai ni ngangau ai ko megabits per second ni ngangau pe liunga ki tau taha nima ko tau heka foi paipa 500 megabits per second taha tau taha nima kai to liliu rate te tau totongi be paanga ono fa ke megabits per second taha ko hinga ia paanga ni ma poine fituono miliona na pau ke totongi ko tau depositia ka tau heka tai totongi he tau taha nima taha nima ko ni na kamata mi sanuari tau ko si na totonu ke kamata sanuari o wanoa
E koe tau na launch Satelaite. Launch Satelaite e whakasua singa wanoa tahiwa. O tok service mai ke wanoa sanuari mai. Pa tau whanonga e tau e tahanima ai a koe wanoa e ke wanoa tahanima be whiha. Kai ke tau toi totongi ha mea ka e mai fu megabits per second koe ni ke tau ngau ea. Koe tano e ka pate tau behe ko fetu tak Satelaite ka tongani koe ka me ka matanga tahi wa fitu walu na o mai Satelaite ki tongani toki hilo mai interneti tahi wa ngofulu tahi wa hiwa ngofulu tupu na aku ngau e tonga seti o si au e hiwa noa au tika ki kuma interneti koe ka matanga tau fetu tak interneti na tau aroha ke pe mahara pe na ya o megabits per second e ngofulu o hu mai koe ai Southern Cross. Megabits per second e hongo full na teki tau autoregi ai. Na kaka mai na tau hau i kilobits per second. O toki hau ai o fiofi ke 2 megabits per second pe arake maro wha pe arako walu megabits per second. Koe ke u lawe i ka taima na wai ke mao ke hongo fulu. Hongo fulu e koe whai paipa pa tau korosi ki he Southern Cross. Kau koe koe hongo fulu ine u tau tano ine ni mange au. Megabits per second. Koe full speed ia na ofa mai he Kacific. Kau kai foi pai peia taha. O kai ke peke ha o peia ka foi poini hange koe cable and wireless e taimi koe. Megabits per second koe ni o wahe ia tisi Satelaite pe e tuu i tongani ha whainga whei tuu pe. Pe koe malo hia o moe mahu inga moe leleo Kacific. Ko ene malava ke tu ha whainga motu pe. I ta whahi, i niua, moniua, tofua, kao, hunga. Ha whainga motu pe i tongani. O ku malava ke whotua e tisi. Ke tau wahe rewa he nima nge au megabits per second ko ni. Tau e taha nima, paanga nima po ine fituono miliona. Koe akuimenia koe na si saini atu i wata. E mo fakakaukau ia. Ko whaam ke mahino ki Tonga ko toa pe. Ko fakakaukau le au pito pe ia. Kai mahara na teke fu mahino le ki hani ihi. Na tuai ai hono totongi. Na wale bea na si loto pe pare mi ai ke totongi. Ai mea koe ni. Ta ko tuia na ke loto taha kapineti ki ai bea. Ai ke? Ka ko tawa mai ki tunga koe ni aia. Na tau feinga mai ai Kacific ke tau whakarere pe a whaunga i tua ke tau toi alea mo mea kai hange ku tāpune te pule'anga ai matapa. Ka koe mea taha ko whaam ke tānaket ke mahino. Koe kautaha koe na alua atu i wata o whakamooni koe i fisi mo Kacific. Na alua he malu e kautaha na resita koe Tonga Satelaite Limited. TSL. Ko ia na sea he kautaha ko ia. Koe kautaha ko ia na tali he kabineti he waftaha walu o katopa. Tutun fa kabineti eni. O ko mau no tatau. Koe tutun ni ke whotu e Tonga Satellite Limited. Ki mua ni a son teke moto ke i poro ia. Koe uhinga a hono whotu e Tonga Satellite Limited. Koe uhinga ne whai e ngau e whakatonga seti. Koe ngau e ni na kona whanga na kau he job description ko he meiteki. Pea unga aue au mo kau consultant me Britania na mau maheni pe mato he Tonga seti. Pea mau lava o mai ngai fukauta. Na itua e pule'anga pea mo le te kauta ko ia. Te mau me kauta. Hange ko ngai kauta hange ko Epstar ko kauta pe fu Epstar na tafe mai lau miliona ke Tonga seti. Ngai fukauta pe he. Na maula mato mau mai me ka Britania. Pea o siko ia pea pamatu tala ki pule'anga ke sign agreement ni mana tol. Pea foko toa i koe kautaha Tonga Satellite Limited ke ne whai ngau e Tonga seti ka i loto he malu e pule'anga Tonga ka he koe palopare mafukia e Tonga seti ki mopa. Ko uhi ngai na fotua e Tonga Satellite Limited. Tana kai ke ngau e mai pule'anga ke ngau e i kautaha ko ia me o ka topa o wafe taha walu o mai ki sanuari wafe taha i wa moto e kei polo
Togo mina tolo ngangau ke kautaha Tonga Satelaite Limited ke alea mo Kacific Osia ko ia kana kai ke ai Tonga Satelaite Limited ia ke kautaha Kacific. Ko tae vai anga ko e sio e ko me ko ni ko lo tonga fai arbitration ko mau eke pe ia ko hopo ko arbitration ko lo tonga lele tai min. O na feinga mai Kacific ketau ke famoni ka ko kalo holo pe au o te feinga mai me pule'anga Tonga ke famoni o kai ke usa ia me ko ke mo fuhu e soni ko ia ko fe ma pe melino tai ngo to pe pa tau fononga pe me ko melino me pe o pan kai ke fe kawa ka fa aki po ko lo to ke o pule'anga Tonga hopo mo kautaha kai ke ko Tonga Satelaite ia na uhinga ia ki mea ko ia ko tae vai anga ko sio ko na tula ko feinga fakataha ko tano ko ni ko tano ina te mai ka te au attention ya linta pikawa pa e ke mai pa vai anga o ko lo to tawa taina pe ko fakamatala ko to tawe ko fe ma pe mo ni ko to pe uloto ke fupu ya me eta tako me ale pe ke tau mai mo ko vai anga ai alea mo Kacific o kualea mo fakaikehekehe taimi kehekehe feitu kehekehe oska pelau ko Kacific mo pule'anga Tonga o kuta e mau e feinga alea ko ia katea we maulalo o pule'anga Tonga ia ke hau Kacific oska ate ki grupo ko to wen alea ia fare kai fe os na feloto e mea os ko de talamai o de task force alea mo vete pe me kamatanga natura alea ko mea ko alea ko ai foi timi ko pule'anga Tonga tau te pile ke ngai ko Kacific e pe tau alea os ta feloto he hoko da pongpong hoko de ahoko tau feloto ki alea pau pe tau framonia e ko tae vai anga alea pau ia ko parania ke hae Kacific ke le oa tu leva Tonga o ka ke ngata pe tila ko ni ma pe fituano miliona ko ni ma pe fituano miliona ko ki pina ti pe ia soni na e ku faka amua wia ke hanga e Tonga faile tu anga Satelaite hoko mai ko a Kacific pe ko ke 1 yen tau lo Tonga lele ta ni ma ko ko ke tu e launch ia o sa tau hoko pulu me hen ke ni hoko ate ngangau mo ke free mo ke fo e aluia ke ngai pe tu ke ho mamani pe mau na ko fakakaukau ia ke arata Tonga faile ngai tu anga fo ko ia pe na e si loto pe ke ai Kacific ki moi ka ko to moi ko sign agreement ia ko ia ko fe ma be ke si ma imagino e ko tai mo de tau sign mo Kacific o tau faile mana tolu o ko ke tau tano te miliona tau tano te biliona e soni ko tau tano te ke tau o kau ko one business ko e Kacific uinga te tau len lot tau tolu pa na mento lisi atunga Satelaite o faile ia e hingoa Tonga ke ITU ko ki fra mama e ko fam ke atbe ke si mahino ke kakai ke tau talano ai o kai ke tu aki hata fa aki o kuia ko le taha pe pule'anga Tonga i taimi ko ia mo ata kai ko ia ka ko pehe na ton pe ke te lava lele yangi ayanga na tula o ia rea ka ko fe mahino aki ko ia hoka si palparema ko ni pe kia ai pare mia ka tau tofanga e tau fa ko ni ko fai fe mahino aki ko ni me ale ia pita Kacific kada fai be mahino aki ki ai eso ni pepe ki se to con tu porque ki ma to como tu la telefonía malo pito ikai ki fio ko kon ko ke tana pe ko pa ko fa malo e ki fio nga ko e feinga mali ko ke o mai e lava fa mala ala mai nga ta fa ka teknikale pe mo nga hilele ko ia totongi ke ai hanga pe fo ko fa matala nei ko pe ko le ta pe ni ke tau redundancy ko ta to lupo ko tau tarifaki ki he internet e mo nga fa internet ke Kacific mahalo ko issue ya mahana faikehekehe tala noa kifi ko tutun foke kamneti ki a tui ki alo tala noa pe mo e Kacific pa foke mai o report ki kamneti ka ko me pango ne foke aluia fa mon pa te ka report ki kamneti o ke
o angai pe ho lau o la hita mai no ma ne feinga ko ki nau mai no pe ma o ke o ke ko ki nau loto ko ke hoko atu ko ke totongi panga pe mo ho tali ka ko fa malo ki ta fa ko ki o mai o sanga a ni mala ala ke kai fono ai mahino ai lele ko ia ke tau nga ke ko e kasfiki pa mahalo na fakakaukau pa ko ni ke fakakaukau ke hoko atu ko fakamatala na ko fakam ke te tana ke ki ko me ko ni ke pa mai ko foi lea na ko tarifaki ba ko foi lea ta ko fa fi ko taki ko tarifaki ko foi lea fa britania ko redundancy ko tu tarifaki na te motu go sai me ke tau he ka ki ai ka ko fa fi ko taki ko connectivity e ke fi ma pe ke connect mai ai o tu motu ia ai ko mena mo ko tarifaki ko motu ke polo ko mena fa fo nga ko kume ai Kacific o maatu hono pana tau sio pe toi na ki kautama i sineti na tau na he kalo wai ti sero mo ti he foi a ta na mo to ke polo pena hu mai o hoko ia ko tarifaki le lei apito pe ko me ai na ki ga pule'anga o ilo le lei o Kacific pena wo mai ki Tonga ni fa alea pena na tau he kai ka ko me te make ai ka ki ngata pe ni solo vai tarifaki ka unela vai fa ko taki ki ngai o tu motu e ulotonga fakakaukau e pule'anga feinga ke lava he kai me ko i government ko i government ia ko pau ke lele IT pa lele MCT information technology mo communication technology o gulahe IT ia mo me ka ke connect lele ia ko ga infrastructure lele ke office pule'anga ko tope i ponuan ayo ke parpare mo connectivity pe na me solo va frataha Kacific ai fakakaukau ko ni kai fa malo atu malo ko ki toko ni be wa te pong ni tala monu atu mai fatongia ko to pe va mo tau hanga atu ke fili fa le ko hanga mai o fa se ton